بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين فكان مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وانعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mauli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, dari na isab kita niyo gumanap sin pangadjian taniyo limaway, aming pangadjian masimasira kita niyo roon bunga sin pag-iman. Aruman ini kanapan natuyad to yung mga pangadjian limaway. Apal man sinallahu subhanahu wa ta'ala hasuratul Ma'idah iwan hasuratul Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Inil hukmu illa lillah amara an la ta'budu illa iyyah zalika ad-dinul qayyim walakinna aksaran nas la ya'lamun. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, yin bunga sin pag-iman amin ikasanyang sintao damit kaya nimbunga sin pag-iman amin ikabatok sintao maun paraan hikakuyag karidaan siya si mahatsut si mahatinggi labi aula kalasahan siya si mahatsut si mahatinggi. Amuyad to mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga mga bunga sin pag-iman. Palman sin Allah subhanahu wa ta'ala baitan kita ni ayat jadto ingkatan hukuman dahil nga umat na kauna sambil pa umat hinapusan iniyan dahil nga darat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inil hukmu illa lillah. Kataan hukuman asiwi ibandakula. Iniyan ipaparat saya kato tani dahil nga darat si mahasud si mahatinggi. Na pagkaring hadarat si mahasud si mahatinggi iniyan tubos sing karayawan. Way pagduwarwa
Inian bang day nga maha suci maha tinggi proteksyon hataw. Mga kataw tay manguran, magkarunahan na kita niyo hamasa na to ini mamalihala ka to. Di nakarausan palihalaun sin tao in tao. Di nakarausan palihalaun sin namamarinta in rakyat nila. Parinta halambay sin dua magtiao. Akad di na karausan sin dua magtiaon. Impamarinta nila halawm sin pamaybay nila. Biyadin na tuan bang hakatiloakan na impamarinta sila Allah Ta'ala ang payagad sintao ini ang tuan hikasan niya. May tayad to hikasan niya kaya ingatan sin mahachut si mahatinggi. Unoy ni karayaw kato, unoy ni kaluhay kato, unoy ni kapaghambuok kato. Dahil nga sa wabgad to, betan niya, kita ni waparman niya, apa hukmul jahiliyati yabgun, waman ahsanu minallahi hukman liqawmi yuqinun. Na, bang nato awno ni pagasubo, hipangasubo na to. Kansi usaraim marayaw. Na, ginis-ginisan na. Inagising Jipun, sara nila marayaw. Hinajari sing kuminis, sara nila marayaw. Katahan, mamayta marayaw. Mga tuwanin niya to, daawa si manusia. In marayaw, ramurain dengadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na pagka marayaw, hindi nga hadarat sin Tuhan, naun, makad kawabukun marayaw. Apa hukmul jahiliyati yabgun, hahukuman sin mga tao jahil. Amot tinda utun sin tawakaran niya. Intao na mamawagbuga kalima. Mabaya siya yan maglano. Intao nagtawad, damik yan mabaya siya maglano. Sambil beta sin Allah Ta'ala, hayat, inna Allah, sa bundal tuudin Tuhan ni Allah, yuhibbut tawabin. Kanunungan niya, kalasahan niya, yung mga ipon niya nagtatawad. May tayad to. Malano in jantung. Malano in pamikin. Bukun malano sa dyan pakayan. Sa malano in punan. Bihan mga tuwan. Na, wa yuhibbul mutatahirin. Yan yung mga kalatsahan si mahachot si mahatinggi. Magkakunahan kita niyo ito mga tuwan. Kalasahan niya yung magtatawad, kalasahan niya yung maglalano. Bangkaw nagtawad na naglano na. Bangkaw naglano na nagtawad na. So, wayri mabutasin duwayaon mga tuwan. Na, Parman sin Allah Ta'ala, apa hukmul jahiliyati yabun? Umangot pa kamurugay. Magrida pa kamuharugay. Sin, yan na yung sara sin Tuhan niyo. Innama makayha kalima. Innama mawbuga kalima la ilaha illallah. Iwan mga sila. Simanggup na, nagmalilla na, nagtawbat na pa Allah Ta'ala. Sin pagtawbat matan-matan. Yun sila yan. Kaya maitaan sila sin Allah Ta'ala. Sila na yan yung kialasahan sin Allah Ta'ala. Sila na yan. Ingkaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magkagunahan kita no harwayad ito mga tuwan. Yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Di lumano.
ingkatan lalanuan na to. Bang tubig sa dyan usalon. Ini paglanuhaunahan niya mga tuwan. Hari na to pamausalin tubig ipaglalano sing kita niyo. Ini pausal ka to taniyo. Lano ini. Sin la ilaha illallah. Iwan sin pagtawat matan-matan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw sadya ka mumagad. Sin hukuman kaykit. Mga tuwan, yung paglingog hamat sa nato ini nagkaykit. Naglaog. Naganyaya. Nagtipo. Insara sintuhan maglano si mga bihad tulagbos. Lanuan yung pagkaykit. Lanuan yung katitipuhan. Lanuan yung paganyaya. Turayan tuhan. Apa hukmul jahili yatiyabun. Wa man ahsanu minallahi hukma. Na way na makaliurayaw. Dahil nga syara sinallahu ta'ala. Sa kawain makatay mahabihat tindagbus, way na makaliurayaw. Tiyo gila sintuhan. Likaw ni yukinun. Pamanga manusia, yakin haatay nila. Malanu halawm sinatay nila. Malanong inatay nila, yawning kalima la ilaha illallah. Way na makaliw. Dahil nga sa babiyad to. Inil hukmu illa lillah. Ingkatan hukuman yan. Asibi iwan dakula. Pantay-pantay pakatan. Ini yan. Dahil Allah subhanahu. Amara an la ta'budu illa iya. Naraak. Bang naraakin umat na kauna naraak na kita niyo. Bang naraakin kanabihan iwan sing karasulan naraak na kita niyo. Dahil nga sabab yan in namamaugbog kalima. In nagtatawat sa bunal. Imbaugbog nila. Magad iwan simingog. Lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sa bunal tu parman si mahasut si mahatinggi. In kamu yan magkagunahan kamu agaran, magkagunahan kamu singuran. Yan pirakan niyo. Rasul pilihan. Hinapusan singkatan kanabihan iban karasulan. Rahmatan lil alamin. Naghatod sin rahmat. Pakatan manusia. Lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Hisiw yan. Hinabinato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna raak sintuhan marikato tani. Nagbayta. Inin kabayaan sintuhan. Inin pagkakaran na to. Inin singuran na to. Bangkitan nyo nalusot din ngayon. Bangkitan nyo nalidas din ngayon, mga tuwan. Na aturan nyo na hindi matuhamasa na to ini. Bang na to ini, di hibanding mari pakabayaan sintuhan. Hisiyun singuran tanim. Hisiyun yakaran tanim. Mga kamaasan, mga kaanakan, mga anak apo, magduruhon ang kasusahan na to. Sinuwayro ang kasusahan na to. Balabi-labihan, inni mati anugara sintuhan ang matini. Balabi-labihan, in karayawan ni anugara, biyubo na sinallahu ta'ala ang matini. Bang sayuhon, bang nato paragbuson, in sarayaw-rayaw umat kita niyo. Malaing kantuan dumayaw ra. Sabab, bang nato maagad indua. Magad iban simingog. Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya. Junjungan nato alaihi salam na may takato taniyo.
fi hadisin sahih, khairun nas in sarayaw-rayaw manusia, sarayaw-rayaw manusia naguno, kugdanin pagtag-ipon, kimugdanin pagtulong-tawang, kimugdanin pagkasilasa, kimugdanin paghambug, kimugdan sila katanda akan iwan kimugdan timangkis dengan liangan. Khairun nasi qarni, sarayaw-rayaw manusia, amunay manusia hamasak. Turayan tuan. Nah, as-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Hindasyo minal muhajirin wal ansar. Mga tuan, magkagunahan kita ni umasubusing kahalan nila do. Kurikim pangakad nila. Kugdaning katan hinang nila. Tayan mga tuan. Maita kimugdan. Sababi kay sayawn kanila injunjungan tani alayhi salatu wassalam. Impiagbidda na masa nato ini, nanaikod na rin kato tanin junjungan, sarawa, biyaway tada kato tanyo. Bang nato agarunin bihad turagbus, misan kita niwala kaya tugila, sarayaw-rayaw manusia, nakaagad kita nung haliabayan nila. Nakaagad kita niwatiranan niya. Maita, as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladhina ittaba'uhum bi ihsan. Amin mga silamiuro. Amin mga silami akat iban simingod. Kita yan tuan. Nahin kita niyo biyaw ni siyo niniagaran na to. Hisiw na singuran na to, khairun nas. Magkakunahan kita niyo simingo da sarayaw-rayaw manusia. Magkakunahan kita niyo makada sarayaw-rayaw manusia, hinda siyo yan. Khairun nasi qarni. Sarayaw-rayaw manusia, nagtag-ipon pa Allah Ta'ala, sarayaw-rayaw manusia, na maubuga kalimah, sarayaw-rayaw manusia, nagtawad. Amun hamasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nawa na siya walladhina ittaba'uhum bi ihsanin radiyallahu anhum wa radu'an, kakuyakan siya. Nasya kaling kita ni ubiyaw ning kaya kuyakan na to, badyo malingkat. Paghulaan malingkat. Yung paghulaan malingkat hadlaw susungon, biyadagbus, magtitiw-tiw intao. Imingat simbihad turagbo. Dahil nga sababian mga tuan. Imbungasin pagtawbat. Magaubugin tawa hukuman sinallahu ta'ala. Indayaw sin tauri muta la ilaha illallah. Di na sila lumaghukuman nuno. Sabab amara alla ta'budu illa iya. Naraak sila, nabi nila, ibansing sila katantan, magtag-ipon tunggal sadya pamahatsot si mahating. Zalika dinul qayyim. Zalika dinul qayyim. Imbihad turagbus mga tuan. Amunad tim mga tao. Kimugdan nag-araw. Wairun minus, wairun plus. Uno hadya, imbeta sintuhan amunad tu amunay naddo. Maita, aun iakaran nila, aun singuran nila. Dahil nga sa babian, indayaw simpagtawad. Akarun tuod sim mga tawing kabayaan sinallahu ta'ala.
Sa baba mo at tuwing sanggup nila patuhan. Di na kami mag-isabisab. Agarun na mo na ang kabayaan mo. Kita niyo mga tuan. Sumakawa. Walakin na aksaran na sila ya'lamu. Aksaran nas. Makaso sa mga tuan. Mataw di manusia. Mataw di mo. La ya'lamun. Di imingat. Naunin mataod, mag-ingat-ingat. Ang pari, manjari mag-ingat-ingat. Tungod pag-akama. Dahil nga sa babiyan nagaparain Tuhan natin, Iwan Rasul, supaya kugdanin ingat. Tayan doon. Nah. Walakin na aksaran nas. Tumagawa, makasusa. Mataod din ang mga manusia. Layak lamang. Na uno din ingat sintao. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Iniingat nila sa jamin lahil dari ababaw singgum. Sinaon susungon. Aun hayatud dunya. Aun hayatul akhirah. Ya'lamuna zahiran. Iniingat nila sadya amin lahil dari dunya. Amin kita nila. Amin diungog nila. Ang pendeta sin Allah Ta'ala. Innal ladhina amanu wa amilus salihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Dhalikal fawzul kabir. Timiu-tiu mga tuan. Sa bunal tuod pa man si masud si mahatinggi. Himma nga sila. Yamalan nila inrukun iman unum. Inrukun iman unum. A'malul qulub. Hinang sinanggaw ta'daran. Wa amilus salihat. Pagubos. Yamalan na isab sinpito ang gaw ta'baran nila. Natapiliwan sinamal sinatay. Parman sin Allah Ta'ala lahum aun kanila ring Tuhan. Bukun aun kanila ring deng tao. Pagkakabusanin tao. Pagkawayhanin tao. In Allah Ta'ala aun sadya. Di magtiyo-tiyo. Mataod sadya. Na may ta kita mau. May ta kita nuri maun pamataud. Di pagkawihan. Sa kalimaun kita niyo. Paasalway. Misanin awun wayra. Turayan Tuhan. Nah. Lahum jannatun tajri min tahti al-anhaw. Awun kaligla kakuyakan. Na mga Tuhan. Kiuyakan na kita niyo sindiungog na to. Kiuyakan na kita niyo singkita na to. Kiuyakan na kita niyo singkya na naman na to. Sa kawa Tuhan, aun makakuyag. Aming kuyag na sadya. Ang paing kuyag na to biyaon, kiuyakan ka sindumi ni pagkunso madakalaway na. Sa babing kabuhi tarihadun niya paaniya. Ang pengkaboy hadlaw susungon bakya. Dahil nga sa babiyan, langgong na mo. Mga anak kapo na mo. Magpatumtum kami kanino. Akading ginawawaran na mo. Sali-sali kita niyo. Inipatumtum na mo. Magbalik kita niyo. Pa-original. Magbalik kita niyo pa-original, kabayaan sintuhan, bukun maun pa kabayaan na to. Uning kabayaan sin Allah Ta'ala kato. Hikasigbin, hikalamma, bukun. Yuridullahu bikumul yusra. Yung kabayaan sin Allah Ta'ala kato, kaluhay kasanyang. Narang siya nagbayta kaluwaywan kasanyan,
Suway bukundeng kato yung formula. Dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Ang panaghinang kita niyo formula rin kato. Nabukun na formula, miula na. Ang paon pula, bukun pula sadya. Mas aon pula magpanunog. Aon pula magpanaggaw. Ang paindeng Allah ta'ala. Beta niya kato tanim. Bang niyo sadya iya kadin hukuman yan. Wala tattabi'u ahwa'akum. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin. Wala kamu miyaga da kabayaan niyo. Wala kamu miyaga da kabayaan nila. Sa iniyagad niyo. Tabi'u ma anjala Allah. Iniyagad niyo uno-uno na sadya impiyatulun sintuhan niyo. Kaya baitaan kita niyo sintuhan. Lahum jannatun tajri min tahtiyal anhar. Zalikal fawzul kabir. Bukan imparuntungan dakula dia dunya. Imparuntungan dakula adlaw kana-kana. Nasubon na to kuning baran na to. Ang daway na untong talo susung. May tauntong sabab aon para kala bisnis mo. Iwan sintuhan mo. Tijaratan lantabur. Usaha hari magkalugi. Kaya na sinasabutan ng silimaway pangadyan. Ingkatan usaha sing kita niyo. Misampa biya din iningatan niyo. Misampa biya din ladyo simpikilan na to. Magayad pagdatong sing calamity. In kimangi, in nalarak, in nasunog. Ang business na to ding Allah Ta'ala. Sa lugay iagaran na to. Sa lugay iagatan yung kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dubon karayawan. Amot yung pagnganan, lipat mang lipating karayawan. Ang pag-usahan na ito din, wayroon lipat mang lipatin untong, way. Dahil nga sa babian mga tuwan. Bang nato ialuping kabayaan sin Allah Ta'ala. Ang pabunga sin pag-iman, ang pabunga sin pamagbog tanim hakalima, way hunit lang galun tanim. Di kita niyo makalanggang kahunitan. Sabab wala kita niyo dia aksintuhan pagtali kamu sini kahunit kaniyo. Sa ini papatali kato kaniyo hikarayaw katan. Maluhay katan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Dahil nga sabab yan mga tuwan na waktu yung Rasul sallallahu alaihi wasallam nagparasya. Mga tao patiap-tiap kauman. Nagparasya misyonari patiap-tiap kauman. Unin agi niya. Hakataan maddo. Labi aw labi ay taan niya. Hinda muad. Iwan si mga panaiban niya. Harap nila pahula yaman. Ninula na yaman at tayo yaddo. Hajaman yaddo. Yahudi wan Nasara. Unimbita si Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila. Kanda Ja'far. Yassiru. Wala tuassiru. Inimbita niyo kanila kaluhayan din hatuhan. Bang inibay tataring atuhan kaluhayanin tao. Bang imbita na to den kato tanu kaya sigpitan kau kaya sigpitan sila. Way pagtayma. Sabab mihari lang ng mga tao yan nagpasigpit. Sa bangyad tumiyad to kau. Yassiru wala tuassiru. Pagpaluhay kau. Ay kau magpahunit. Upamakundakangan, magbaya ka ta. Haon urid to yung kaluhay makamu. Ay kaumiig di nga kabayaan sin Tuhan.
ay mughanap sing kabayaan mo, iban sing kabayaan nila. Doon kawa kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin nabi niya. Yuridullahu bikumul yusra. Wala yuridu bikumul usra. In kabayaan sin Allah ta'ala, halaw kaluhayan. Bukun kau kahunitan, halaw luhay. Maluhay mo taymaun, maluhay mo hinangun, maluhay mo rungugun, maluhay mo kitaun. Sakali kaya sigpitan kita ni rumungog, kaya bugatan kita ni umatun. Sa bang buko naman yadto, hangkapito pa parwaon. Magsadya nito, biya nilang ng paglingkod na to, biya nilang pag-inom na to. Di karoon, di lisuan. Aturayan mga tuhan. Hamad to, imbiyay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hamang alundang karabat niya, diaak niya naghatod, simpamando sin Allah Ta'ala pahula yaman, hataim niya, hajaman niya. Ang panay sabsyunuan. Bashiru, pakuyakan niyo sila. Kati ko, no? Paluhayon. Iwan pakuyagon. Bashiru, pakuyakan niyo sila. Pahayangan yung pangatayan nila. Patututan niyo yung pangatayan nila. Ang panilamatay ma, inding Allah subhanahu wa ta'ala, ay ikaw magpatay ma, inding kay muway. Naghatod sadya kau matuhi patay ma mo, inding Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tunabbiru. Ay niurud lahad daw. Tak kurukun. Patututunin natay nila. Sinding Allah subhanahu wa ta'ala. In nagtawad, timutot ni natay nila. Limunok ni natay nila. Kimuyag ni natay nila sa babaon na biyawpukan nila. Limanu na sin la ilaha illallah. Iwan limanu na sin pagtawat nila pamahatod si mahatin. Kitayan, tayo mangod na muhakam. Dahil nga sa mabiyad to mga tuwan, palman sin Allah subhanahu wa ta'ala, akaratuod, ya kau nabi kahinapusan, iwan sim mga miyagad kayo, bima anjal Allah. Uno-uno na sadya, impiatulun mo kayo mo sintuhan mo. Amo na sadya ito. Di manjari ganapan, di manjari mainusan. Wala tattabi ahwaahum. Ayaw sadya kau magad sing kabayaan nila. Wahjarhum. Iban paghali sadya kau. Unin halian mo, kapitnahan kau. Unin kalian mo, dumatong ingi. Na, mga tayo mangudam mo akama. Magkahunahan kita niyo tuod pamaugbog sa bundal. Magkahunahan kita niyo pamaugbog mahugot. Sa tayong pamaugbog sa bundal. Iban pamaugbog mahugot. Di na ito makawa tali-talion siya. Suway na ito dabas siyang uning katluan kajud. Suway na ito dapat uning katluan kajud. Ingkatan kitab mag-iiging barakat. Sabab tiap-tiap tao ang pikilan niya na kitab niya. Ang paing kitab sintuhan. Amunay na Al-Quranul Karim. Amuray nito ang kitab na barakat. Dahil nga sa mabiyan, mari kita niyo pamabarakat ini. Tabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Agaran niyo na sadya, inday hatuhan niyo. Wala tattabi'u min duni. Ay mo sadya agarin mapuas dengan. Mayta. Malawong na kaw. Kapitnahan na kaw. Ang pabangiyagad mo nini. Patangkison kau sintuhan dengan mangi. Iwanin mangi tumangkis dari kamuri makatu.
Ang pabang wala mo yakad na isa binini. Dahil haruhul siki mo paruhul buhok mo. Bangway na buhok mo paruhul sinungas mo. Pit na nakatantan. Dahil nga sabab yan mga tuhan. Yari nakita niyo hamasa. Amin beta sinjunjungan taniyo Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Sayyiduna Ali. Unim beta niya dumatong imbasa. Maka sudim mangi papamarinta si Muslim. Maka sudim mangi paula si Muslim. Maka sudim mangi papamayway si Muslim. Sumudim mangi paatay si Muslim. Turan pila na. Papamarinta. Palawom sinhula. Palawom simbay. Palawom sinjantung niya. Biyaway uninom sintaw. Sabdi ka na naman. Sabang yadto yung pamaugbog niya amin ini. Pagbasaw niya yung sulat ka niya. Sintuhan niya. Kaya ingatan niya, nasuod kita to ilong niya. Nakasuod. Nah, unin ba ita sinjunjungan taniyo sallallahu alaihi wasallam hakakasi niya. Ali karramallahu wajh. Ang parit makasuod. Iwanin nakasuod, makabuwa. Kitabullah. Yan yung kitab sintuhan, PID ko. Baugbugin niyo sadya. Aturayan doon. Naindawasin kita niyo katantan miyaw na dunya, imbaugbog na to ini. Siya narung nag-apply. Nindawasin kimuntarayaon, ambuok amurayaon. Imbaugbog ko lang na amurin yaon. Sa hati ko baha, wala kimugdan nag-apply. Na ang pakita niyo kumugdan mag-apply, madto kita niyo parwa parakala. Unin doa parakala yan, madto kita niyo pala ilaha illallah. Yan dun hanin sa rayaw-rayaw. Yan dun hanin sa lingkat-lingkat. Yan dun hanin ipaglalano. Tuwa. Ikarwa. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Tubu ilallah kabla an tuswal. Ito na yan. Manganal kita niyo marayaw mga to. Bukun paghulaan ng gumi, labayan sadya. Aon sadya hapitun na to. Ipakakato. Pataon na to, imlupa na to. Biya din inlupa na to, alam kubul. Bukunin patta na to, patta sa jahan tara sintaw ibang tao. Pagaturon na to, inlo paragbos na to. Bang biya din na kagitan niyo, umalok pa maghukom. Hipara sintuhan pagdatong tapalang kubul. Magkagunahan attorney. Magkagunahan witness. Na hisyonin attorney mo, hisyonin witness mo. Tuan, magbalik na kita ni Maria. Dahil nga sabab yan, basahin Quran mo ini, in surah panagnan, suratul Fatiha, pagi karwa suratul Baqarah, in halaw man niyahun, alif lam mim, zalikal kitab la rayba fi. In halaw niya yan, sing Quran yan, amin ini, imbaitan, way kabakan mo maghawal-hawal ka. Way kabakan mo magduwarwa ka, harap mo na mari mga tuwa. Sama-sama kita niyo mo. Dahil nga sabab yan, betaan kita niyo in ummatin ni, ummatukum ummatan wahida. Wa ana rabbukum fa'budun. Ummatan wahida, hambuk na. Ta'liful qulub. Nahambu kinatay. Bukun nahambu kang kabadyo.
hangkakupea sarawa ijtama'u napun sila unin nakapun kanila la ilaha illallah haunu yan nakabutang halawum singjanto dahil nga sabab yan nagkikita sila lasa aun na nakaw na rin kanila lasara wala sila nagkita lasara imbihawon tuhan biadagbus kaya sigpitan kita niyo naglalasara sa kaya sigpitan may tayad to wala doon yung kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala na unin ba ita sintuhan panabi niya iban ka to paghali kau tatap haun hapit na unin mga pit na rin hinang mangi kapit na hanin atay mo pagsiri kapit na hanin atay mo pagkupon kapit na hanin na jantong mo yung katan ginawabaran mo mangi maiging barakat sila ilaha illallah bata mo yan yung pagtuyuan siniblis igon yung pahala niya yun dahil nga sabab yan suway mataod sundalo suway mataod sundaluta suway mataod armita army biya sundalo biya umbukon sundalo ri pagkakitaan pagkay natunguri pagkakitaan suway umatoy sab kanyari niya kakitaan sabab kikita kau di mo siya kakitaan inunit yan na pagkasyari kakitaan lawagi siya atong sindi niya rin sab kakitaan pagka ikaw inumatuki kita kau di mo siya kakitaan kanyain marayaw katong na pagkakitaon kapita paman sinallahu subhanahu wa ta'ala wa inna jundana lahumul ghalibun sa bundal to din sundalo na mo di pagdaw mang daraw harap na to maddu mga tuwan naunin dira nila la ilaha illallah unin dira nila nagkakasilasa unin dira nila nagtaubat sila pa Allah subhanahu wa ta'ala amo yan mga tuwan kikita kau inumatukay mo sa di mo kakitaan siya nakagiya na ikaw in labi nakagiya may ta aon sundalo mo ri pagdawgon kakitaan niya ri aturayan mga tuwan dahil nga usal na kau sinyad to ay nakaumusal sing kabayan mo wala tattabi ahwaahum ay sadya kau magad sing kanapsuhan si manusia bang kau miagad sing kanapsuhan si manusia law-lawong nakaw ang penlawong mga tuwan nakita na tuning kahaman malawong nakaw hamuk dalawong lawong na yung kataan turayan sarangyan tuwang kau na lawong di dito sadya kau na lawong ang penyon bang kau na lawong naraing kataan tan na lawong sa bangkaw roon na kabayaan sinallahu ta'ala tunyukan sintuhanin atay mo tunyukan sintuhanin pangatod mo tutunyuk katantan ang pentunyuk sintao gamani katuko tunyukan ko pabukunan mo ang pakaw makasapang pabukun marayaw ang pakaw makakadto pabukun kabayaan sinallahu ta'ala ang penallahu ta'ala tunyukan ko magtumad dahil nga sa mabiyad do mga tuwan maun kita niyo pala ilaha illallah maun kita niyo papagtawat sa bunal in pagtawat sa bunal amo na nakalano sin katan malumi in pangagad mo la ilaha illallah amo na kiyasan niyang sin katan bukon masanyang nga sa mabiyad do in Rasul sallallahu alaihi wasallam namulan sa ngikatutan niyo
Dia aksya si mahasot si mahatinggi. Namulan siyang kato. Mana si namulan siyang, amin di kita lisuan, amin di kita magpahil-pahil, sabab yad to'y marayaw. Di kapag liso-liso, di kapag pahil-pahil. Unim biulan siyang kato. Paman sin Allah Ta'ala, ta'lam. Ingatan niyo. Na mga tuan, indayaw sin tao maingat hamasa na to ini. Nagkukulang sin. Natutug sin. Uy, may tayad do. Yung nagtataka din tao pagbati niya. Sin na. Nawangin niya to para kala sin tao ibang tao. Hat ilmu niya bihat tindagbus. Bihadi inna indeng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sa bihat mga tuan, magkagunahan kita niyong imingatay. At turun na ito yung kahalan si manusia, nag-iingat kata. Sa mga tuwan ni Niniya, nagbus. Hikataw, patay kuran. Sina mo ini magtunyok ka to pakanya. Tudluan ka mo yaon. Nawang buko na mo ini mga tuwan, naunay sa magtudlo ka to, sa pagukon marayaw. Bangaon hanggatos, di misan tunga. Ampay nini, di kau tunyukan pamangi, tunyukan kau pamarayaw. Dahil nga sabab yan, dumadlaw yung pangayon na to patuhan, hasambahayang sunnat, iba na sambahayang pardo, ihdinas siratal mustaqim. O Tuhan na mo, pandui kami, patudjuhay na tayo na mo, ingkatahan kabuhi na mo, maun paraan marayaw. Maun paraan mabuntulun yan. Amo na, himpang hindu sin arama, yari halawang sing Quran mahamul ya, katluan kajud. Na, mga kataw tayo manguran, biulan siyangan kita niyo, piyaway ta sin Allah Ta'ala kato, hipapaingat. Indayaw si magingat, biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahhalallahu lahu tarikan ilal jannah. Di na ito mapaluhay. Impakaradyaan. Uno-uno. Magpaluhay. Allah Ta'ala. Unim biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, biulan sangan kita niyo, paluhayon. In pagsud niya pasulwa. Indan labayan niya pasulga paluhayon. May ta paluhay. Sabab miyad to ko pa ilmu kabayaan sin Allah Ta'ala. Bang limuhay si manyang ingkahalan mo rin dunya. Hasabab nakawa mo in ilmu kabayaan mo yun. Si manyang kau limuhay ingkataan pakaradyaan mo rin dunya. Tuhan, mga anak ka po, labi insanyang mo. Bang iyaka din nyo. May ta. Intaw imingat sing Quran, ipagbansag sin Tuhan at taas sing gumi. Ipagbantog sin Allah subhanahu wa ta'ala, inipon na imingat sing Quran. Usog marayaw. Ipon ko, kalasahan ko. Pabaitaan sin Tuhan yung katanyaon. Ubos man baitaan na taas sin langit, pabaitaan niya rin sing gumi. Ang kalasahan sin Tuhan. Kung mabaya simbabansakan yan, babansakan sa Gatimi, Radyo, Hakatas, Hatarpulin, yung kabayaan mo, tao ibang tao, madtukitan yung mga tuwan. Pababansakan, beta sin Allah Ta'ala, jukira ma indahu, hipagmalaki niya. Hadarat niya, inipon niya imingatay niyo. Amin wala niya hahisiw-siw napsu. Sambil napsu niya, wala niya iagad. Sa piyataaluk niya. In napsu niya, pakabayaan sin Allah Ta'ala. Bukun niya, pataaluk kuning pagkain niya. Pakabayaan niya, paigat niya. Sa piyataaluk niya, imanu siya, pakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito na yan, Tuhan. Uno pendayaw sinil mo. Aminis taha kalawd lauran. Uno na klase sinistayaon.
Mangayo Tuhan, kaampunan, dumo apa Tuhan, duaahanin tayo yun. Hindi yung kasudahan si mga ista. Duaahan siya. Nakabantukan na kula, malaikat. Bangkuri mamaya duaahan si nista. Ba't hindi ka ito, diara nagsapay nista. Di kumaon. Aon dito hasaw, naamot nagtangis. Di kami lang nakatuan magkaon sinista dihay ni, may ta kamuri kumaon. Pasalan lang niya, nagsasapay kamaasan na mo iwan sinista ini. Subhanallah. Istain dahon magsapa. Nabang kami lang na kumaon, urun kami. Ngambang kami lang na kumaon, nada kalaom man pagkwanbihang kaunon kami. Astagfirullahaladzim. Namamaya kau lang ko'y bandi, bangyahap din inistayaon kaunon dakaw. Na nagtangis. Di ugalan. Kuwan na lang, na basta na mo makauning kuwan yun. Ay, ikaw na, ubos mo aliji magkaon sinya to hati. Kaya panjari sintuan inista para kato. Bukong dahon mo magsapa. Hiatud. Hambuk na bihiatud sinista. Yato siya lang sintungol sinista. Bangyat tubukon mo, dijat dengan Allah Ta'ala. Nahansol na siya lang sintungol. Sa mabimakan to pala sintungol hansol. Sa kaliyad to siya rito. Labi rin sinir. Hiatud siya pa. Hindayaw. Nasa kalirahon mo magsapa. Wala niya na allergy makaon na ito. Pag ukuron siya man siya makaon. Tuhan. Nabang kau rin mamaya sinya turuahan kau sin mga kaista-istaan. Malaikat. Duahan si malaikat tataas si langit iwan sinyari hababaw singgumi. Malaikat haununo na naasain. Basta malaikat dumuwa ka niya. May ta siya riwaahan, iingat nin. Tayo mo. Ang penduaan na ito magkahin. Aon di tayo mo. Duaan niya pabaran niya, ruaan niya papagkahin niya, aon di tayo maun. Biasing kisa sinamuktaw. Si masangga pa Tuhan. Sa kawadit tayo maun sinallahu ta'ala. Imumimbaran niya, imbakun mo niya, na kaniya pagduahan niya. Mangayo na dyan patuan dumadlaw. Wala tayo masintuan. May tayad to. Biya din ni katay ma. Mashrabuhu haram. Impaginumun ni haram. Sinaun halal. Wa ma'kaluhu haram. Impagkaunun niya haram. Wa malbasuhu haram. Impiamin yawajju haram. Wa maskanuhu haram. Impiagulaan niya haram. Ingkatanya tu haram. Imbaita. Paanna yustajaba lahu. Jadi ni katay mo. Nah, inista, mayroon nagmamasyat pa Tuhan. Naglalasa inista, nag-enjoy na sila, nagkasilasa. Manok-manok, nag-enjoy na sila sin pagkasilasa. Yung kabog, agad na pa kabog. Di makad pa maya. Nag-enjoy na. Pag kita si maya, agad na pa group maya. Yung kita niyo biyaw, imano siya, yagaran na yung katantong puka. Dahil nga sabihan, imbeta sintuhan, ummatukum ummatan wahida, wa ana rabbukum fa'budun. Agad mo sa jamad to patumpukan wahida. Nah, unin tumpukan wahida yan, ayan, tunggaling pagtagipon nila.
Tunggalin panawid nila, tunggal. Wayrun iakat nila kabayaan nila, kabayaan sadya simahasut simahating. Amo yan tayo mamud na muhalam na. Dakula. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Yan yung baugbog si mga sila umat na kauna. Hingkay na po saan na maubugan. Umat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tao Makkah iban tao Madina iban sing katilingkal sin dunya ini amat timbog nila la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ang panarita sin Tuhaning insila Muhammadur Rasulullah. Ini Muhammad yan daak sin Allah subhanahu aturayan doon. Dahil nga sabab yan, hakay ba na nayat yan tuway takatutan subay natutudyaon akarun. Subay natutudyaon singuran. Maita, hangkasalakan. Di manjari magtungga kali insalakan sin pag-iman, iban sin pagtawid. Iban sin sara. Na, mga kataw tayo manguran na mo, dakula pamulan siyang kato. Diwahan kau sinistay banusin dumo akay mo. May mga sukulong mo ba din ba? Unong lapan nila. Di nakagunahan. Malaikat. Dahil malaikat, aun doa nila pa dua tumpukan sintaw. Aun malaikat madto pataw marayaw. Mamura. Aun malaikat da akong sintuhan madto pataw di magmumura. Dua ahan si malaikat. Indua yaddo. Indua pahambuuk marayaw. Indua pahambuuk bukun marayaw. Na mga tuan. Bangman kita niyo karuahan si malaikat pamarayaw. Sabab indua si malaikat di pagripiusun sin Allah Ta'ala. Irihil. Na murah-murahan mga tuan. Habarakat sin la ilaha illallah, habarakat sing Quran. Utungon na to, jantung na to, maun. Papagnisraon na to, inatay na to, maun. Lanuan na to, imalumi. Halom sing kauman na to. Halom sing pangitikad na to. Yung katanyad to, lanuan na to, painalun na to, sing paglano. Sin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sin pagkasilasa iwan sin pagtaubat sumanggo pa Allah subhanahu wa ta'ala tubtob na sa jaridto mga kalanggungan ha agama Islam mga anak po di murungog tubtob na sa jaridto murah-murahan manghindo kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna wa atina wa'fu anna wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma rabbana nas'aluka rahmatan min 'indik tahdi biha qulubana wa tajma'u biha amrana wa tu'allif baina qulubina ya hayyu ya qayyum ya jal jalali wal ikram. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wajidna fahman wa ilma ya Allah innaka anta allamul ghuyub. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.